Pandiman Production. Ngoyong paman, ngoyong paman, paman Jaya Prano, segan cara adurnya mana? Sengalah rumah paman nyoman, dia di hujan-hujan tuduh, paman. Mati ya. Ane jane gelah madan dano kepening panjang, tresno panjang kepening gelah masih tresno kepening panjang. Aman gitu, paman. Mati ya. Konden, paman. Kondenan anak kau. Ane jani, Ijaya Prano ngorang sing lahumah. Papan gelah dano kepening panjang. Paman dan itu kepening. Kaya di Jaya Prano umah. Tadi mesti nge umah. Ciplek sih. Ada aci lagi sutradara. Nak Prabu. Jong benda, nan ngobat dia. Den malun den. Lingah malu. Pate aku. Wah, jangan itu. Tuh pate aku. Tahu. Opa ke gue sebenarnya nan. Titiang. Ulo-ulo nih. Muncul cari nak. Mana doa kau nak deman jajak layon sari ci muda raci panci. Benar. Ini pelih janina. Tegar nang adeng-adeng. Diceritaane Ijaya Prano ngelah sama Layon Sari. Prabu Kalianget demen jak Layon Sari. Mensing lek-lek ora iki bahan sing lah somah jegek. Putih mulus. Mak tadi layon sari. Dudet kerajaan Kalianget ada demen Layon Sari benar sih cak mati aja sih. Yang jauh mah ora aja sing. Mana jujur yang rotiang ten ngelah umah. Gelah mapan dano kin banyak wenang ngayan nyaman Jaya Prano umah. Paman dari Tabeng Wijang jagat Kalianget idin gelah dulu ngen Jaya Prano umah. Sing cocok. Yang nangci. Oh paci jangan. Pateh ada nih. Pak. Bot. Nggak dia. Arme sih malu mak. Yang kene gelah banyak teman tuh nggak hibur teman gelah hibur gitu. Sana makan jam berapa? Kalian saya sebenarnya. Adone gelah di jagat Singoprang. Berarti Jen gumi ada bani, konyang kasor kepening lah. ingat tangan Nah, sing ada bani. Cutat gumi Chandra Buana Wok. Wok, penyak. Gumi Lintang Buana Wok. Penyak. Kami sama penyak. Ki walau ada besek. Wetan iki. Nah, gumi Suryo Buana. Suryo Buana. Jangan mau perang kelah ke moseng kita masing Pakai sabun api atau muin ayo. Karena jadi saya jak dua. Tuh sempat. Ini gelahan yang didung lah madan telik tanam. Wetan mata-mata. Lah pengejang telik tanam didung. Kira kok. Saya jak dua sen dari nama. Narasi yang Ora sia ya. Saya orang gelah ora sia. Oh, nge. Yang kita ada ampunan kita sangat. Nah, anu jadi kene. Pakai nabi. Ada gelahan aja gek lo tonton ke lah. Ajak bareng liang-liang. Hidup sama istri. Nah, Inge bangyan di saya jak dua. Tangkel ada dah. Karakan sama si Puri. Nah, tugas nih Ben man ngiring ida dua agung. Patuh, rakane nyom-nyom ah. Areun masih patuh. Wow.
dah tak. Lep kok. Lep ekeng sik, kudanil sik. Woi, cici cang kudanil orang. Man saja pondok batis nah, betul. Mana ngigal ingatnya apa batis soalnya di mana man? Jujuk. Lihat kita menjujuk deh. Woi, Ratu Tuagong nih lihat aja nih. Ya can nanti coba lihat. Betul. Ini Ratu Tuagong nih. Udah dua gong nih. Mau, saya nanti lihat. Adi lihat centang tadi. Bro, ada Mie kacau tuh keren. Iya. Kaca 2014 itu. Ini pas setel lah jadi nang. Oh. Kenapa biar hilang? Maro penabuk kenang aja atap-atap teh biar lagi. Kawan Ci. Iri kan celeng nih. Wah. Dirabat. Iya. Bapakmu dagang apa ada tuh air isi ulang ya? Kok tahu? Potonganmu kayak galon. Bodinya galon. Mana kerannya? Woi, Nora, tuh sing nanti tuh. Misi aja keran kan? Galon sama si keran geng-geng ngecoren. Sing nak blok gitu langsung. Blok. Tuh sing nanti orang tuh. Nyanyi dua tuh. Hai cewek. Hai cowok. Bapakmu tukang uker ya? Kok tahu? Kok tahu? Ya karena bapaknya nu nggak ngabelin kayu ya Cang. Kapan cana kaget udah main orang. Aduh. Kamu lewat. Hai celeng. Tidur. Hei, wah, udah kayak naik aja. Tidur. Dia mau kira nak. Talata. Hidup teh sih nate. Hai, beli tapak. Hai. Bapakmu jual apa? Bapak kalian cuma. Woi. Udah minta apa aja di kalian. Beli tapak saja beli jadi singgah. Awo. Ada ngayahin. Bukan bende. Jos. Jos. Kasihan beli tapak, kasihan beli robot, kasihan. Oh kasihan. Kasihan ya Ada jango wale marabali buka kene. Bali anak wani jelas pasti kedinginan. Bayu gede kaning ada ngeluran. Kena gede. Wah. Ali yang beli sambo. Ali yang beli sambo. Ali yang pasang beli nih setu sing mana nasi den. ada celeng berangkat maman kan celeng. Oke. Benyar begini. Adi samo. Mon apa? Saput. Oh sapot tadi tak tahu. Celeng. Ali yang beli saput. Ali yang beli saput. Ali yang beli saput. Mone dan lemo mungkin kenang saput nih. Đâu teh bang doang meter, meter cang sinyak. Saput aneh, kengken demenin beli. Aneh penane melakar kon peludru anget gati. Aneh ada kemro saput dia. Wow, gembrong deh pak. Beli sing bari suere saput ilohe liung bulu. Bisa celak. Lecak. Bisa
lecak. Saput iloban beli. Lecak-lecak gigis anu dadi tarekin. Bisa rongreng saput iloban beli. Bani Rogret gigis jam beli angennya. Bisa ngeleber. Wah, apa ngeleber? Saput iloban beli. Ngeleber gigis yang penting dadi anggon. Tadi kenangan Pak. Bisa brengmeng. Apa nih kortang? Brengmeng, leber. Apa nih? Bahasa saya ngon mucal-ucal tapi nulen. Sinampura. Awo. Sinampura niki gandeng wonten hiburan. Kodekan. Kodekan sambilan menyanyikan. Wah, Bot, jangan sing ringuang sih gelah. Hah? Ki aren baru boy atu. Ngajain Dong ya. wong sih jak dua melihat gelah sing ringuang cuma gelo gelah antosa. Tantian apa gendeng kentan auto buka bedek. jos, buka dikit, jos. Oh, biro kan ya. Enggak ada yang gelah. Dijelak sebangnya. Oh, nindu. Boleh, tan Udah aja ada gelah. Boleh. Ton wento nak kesiar kesur tu. Berapa nomor aku mau? Aduh, ngomong kebogi. Chịu đâu bà rong rồi. Ngawak di tiang tuaku. Iuk di kaset di tiang tangger yang paling mau cokori dewo. Ngawak di tiang tuaku.
Titiang Agung sampun nembaos kanthi kenten. Niki pinaka cihna pangubaten Titiang rengan palungguh Cokori Dewa. Dong alon-alon membaos doaku. Karena alon-alon. Menjadi paman aku itu. Paman, Titiang Agung yang sudah jenis perjalanan paman itu di Bumi Surya Buana, saya dirasa menggantung tanpa tali gerangan kuasa berdekat paman ini. Aduh, ketinggalan. Doaku. Kengken paman, atur. Yang kadi kesapunika pelunguh Cokori Dewa matur sekian Titiang. Sampun kemana untuk Titiang doaku. Mohon yukti kayon palunguh Cokori Dewa jagi ngerarah jodoh ring jagat sedia bumi. Yukti kayon palunguh Cokori Dewa jagi mbok-mbok mriko. Mangkin sampun kalah sedang mecek doaku. Kengken anu dur paman perjalanan paman nih. Hah? Pangyang Titiang aturung winayur yangan palunguh Cokori Dewa. Sane mangkin durus palunguh Cokori Dewa medap-dap rien. Pangyang Titiang. Goreng koyong ini. Ah, yo cilen-len. Penuh sedang matur di ajang dodoaku. Bani-bani. Pak. Nyong. Kengken paman. Lanturan malih. Durus-durus. Sane mangkin menata dien palunguh Cokori Dewa. Pangyang Titiang mari laksana. Mari sepos Pangyang Titiang atur winayur yangan palunguh Cokori Dewa. Adi. Kengken. Kan mau bilang Adi. Atur paman aku. Sudah Adi kan man calon rapi. Ini kasih tidur. Fokas ngasoran Bumi Surya Buana. Adi lan medap-dap di buri jadi. Bang paman aku. Kene menjalan. Paman. Lah karena udah abdi buri jadi. Paman bisa menjalan. Nah, apa? Abang, sekan orang paman. Yuki, doaku ngapis ane atur. Pangyang Titiang mari laksana indek jodoh. Pangyang Titiang mari laksana. Aman atur Titiang. Sane mangkin lurus palunguh Cokori Dewa meyas-yas ini. Meyas lah itu. Nah sekarang paman awas paman nguluk-nguluk. Paksa bocor lah lo bayas. Masih. Titiang. Ya. Ya. KP. Bot. Cik, bani-bani ada yang disempatnya. Gusi pateh tenang. Wah, kacau anin sekan kena sijang benau. Bani, bani si kasih makaceh bulan. Oh, benang. Yang tahu benang. Tiang, bot. Nggih, tidak. Ini karena sedang luwung penuh komedi cantik. Wah, terus jadi kaleng. Awang ini nih kami kan penuh nih. Apa saya nggak tahu terbukti nen.
beda tuh terus menjanyi kalau pelasu. Edan caleng. Caleng kok bener edan caleng. Ya boleh ngerti edeng numun. Mau jawab. Napi nih kau, napi. Inge. Saya ninggal. Wah, senang. Pani ciseng magaji. Dan burun tidak. Begitu. Wah. Nggih dia. Kowe ape kane kapal kowe. Nggih niki. Nggih. Yang merah. Lah ning apa? Cocok. Saya cocok sana abang teh. Adi kada. Ditiang. Nggih. Ingat dicangiring. Nggih, yang kadang. Udah lo mau tedoh matur buka kidu di ajang gelap nang bangun nenangan lo tunggu udah sing bani subuh gelah neng lugrang nang bangun nenangan lo. Gong menang numun. Apa sih? Kan maksud lo? Ajak beli orang I love. Jak nyaman sang orang demen udah gong menang numun. Riko, kau menang? Lo, mai lo. Halo, engke kenal lo ya? Lo, mai lo. Ajak beli orang demen.
keras-keras gitu dan paman kan. Halo, kengken sujatin ini deman lo sujatin nah. Kengken. Siap cilin. Si bensin ada si nyamu apa nih orang sepet pengpuan-puan ya dua gelah aja dua bareng. Kan nyapet tuh jak dua. Parah. Halo. Nyen sujatin teman lo. Yang teman aja mau kedua aja. Acara Besit. cara sepet. Saya tadi mau kedua. Sing tadi. Nah, saya tadi buang. Buang tuh mau kedua aja. Nah, loh, main loh. Loh. Paman kali nang ngudiang sangkol. Iya, yang gedan di tiang lusur kami. Nah, mau. Semeng buka jani kadirase kegeson pejalan apa nih sandang alih nawag tiang ratu lagung putri pinaging kadiasa punika kaos panungguh cokori dewa sayu akti titiang gageson bisa mangkadi mangkin ratu titiang kauto saking ibapo jadi ngerarah sekali ngalap bungo gitu ayo meh mirip ada rainan loh aku ada dalan ke betul ratu dua putri malih kalih rahina punika mawastu rainan purnama ratu bintuan rainan purnama loh ada buku gelah di padukuhan kengken tuh bulan purnama dijo tongos bulan purnama itu loh nawag-nawag titiang ratu lagu yen kemana hantu titiang bulangnya punika magenah ring langit ya ratu di langit tongos sayu ratu nali benah nih di langit di bulan purnama boleh dulu aduh dados ya ratu madrabe prawacana kadiasa punika ratu yen cara gelar dini sebuah bulan purnama nih lo ring dujuk ika ratu sayu aktine pun di langit ika ratu tunggu dulu paling gitu dini sebuah di samping gelah bulan purnama nih sinar galang sida ngajak gagat galang kayun gelah masih galang sejati nih kenah lu nanti melaip-melaip gitu lu sinampura ratu atur sisip gitu yen kadirasa punika pawacanana ratu titiang wantah titiang wantah sairing ratu yening sampun sareng mulai sekan ya kenah lo begitu lo dong tinggalin bulan purnama pinaka saksi tresnan lo keceluk sarengangan lah dumadak sih paswicani desang yang pramos kawi sida lantas kelah jatuh harmon titiang wantah sairing ratu yening sampun giring palung cokori dewa lo bangai kai dak bapo ngalap bungo gitu sayu akti nah kemuluh dak gabang ngalap bungo lanturan
Belah kal mesuja, kal mesirah. Ai ge ratu. Kene kadia sapunika alon-alon. Loh, main malu lo. Nek madan potong main lo. Pang senggalan di bapo pedih gitu jak mimi. Mei, jak engal lo. Nah, dia jaga geso gitu. Ai boleh. Dalam yang Tadi ada unen-unen kini. Hah? Ning unen-unen. Unen-unenan nyeloh polonnya. Berak, pijat. Unen. Takut. Di alas ada cewek kene ni. Hei, kan? Dadan. Jero naken ada yang Au. sampun ni punya Au kan. Pak, takut, Pak. ada tiang. Pak, engal Pak. Ada tiangan lo. Lu, Lo sari. lu sorry. Iki ate tiang. Dadan. Ate tiang lo sekar. Tengok deh, Pak. Lu sorry. Hah? Lo sekar. Lo sari. Ane mulusan lo sekar. Ane mulusan lo sekam. Becek barang tu. Dulu tu. Becek. Orisinil lu. Kesini lo. Lesari. Lesekar. Yo. Lesekar. Ngerayu lu sokar kejit. Riko. Tambahan. Yo. Judat lo sekar. Kami rasa mimpi gelah jadi. Ingat anak pajang ini dia alas. Dipet-pet kena anak pajang cegek aja dua. Judat lo sekar. Naon-naon yang ratu. Hah? Sama silu jirona sapuniki. Dados megelah-gelah. Nikanu. Dong sing nama dan gelah. Judat gelah jasang dolen. Didu rimo parap. Sri Paduka Maharaja Mak Panji Jaya Singa Sakti Amurwa Sanga Engker Gumi Kalopda Raden Singo Paksa gelah huli jagat Singo Perang. Po, kau dengar? Naon-naon yang Iko ya dia. Tuh, Sekar yang kali rasa monek gitu dia gelu dia alasan loh. Sedang luang perjalanan nih gelah ngalih sama Rabi. Dan saya kira gitu, kengkian. Loh, tadi Prameswari di Singo Perang. Oh, ajak gelah Mas Andi. nawang-nawang yang ratu lo tunggunya. Alon-alon mau bawa ratu. Riwawu kajundo iriki di tengah nala saratu sampun bagi bagi kayu tadi asal. Sinampura ratu. Kita presiden dan ada bagi kayu depan bocok ini. Banyak. Oh, lo Sekar. Adi blok kene lo. Bang apa leh lo di sebenarnya Sujaden ya? Dialah sama mulo. Benisi ngerampok, benisi ngalap. Apa Sujaden leh lo di dialah. Mino aja gelah kan? Gelah aja ditakan Singo Perang. Apa lagi lo? Elah. Oh, lo tinggal ngoyong, medek, bes medek sekian kan. Apa leh lo aja elah. Kan kan? Puri Ya
kenapa sih? Ampura-ampura pang-pangan anakku bakul putra. Juta ditiang sarang aja ditiang nenten ngirim napi. Awet sana aradu bakul putra. Singnya, ya? Pak, Bot. Wang kaya halu sehingga. Pak, Bot. Ya, stop. Tapi, mau deh, mau yuk, banyak romansa. Arte itu. Ada yang rayu sejak perkosa. Apa sejak perkosa? Jok, jadi nah, injal aku. Yang ratu duaku, yang kadia sapu nikah, pekayut paling gocok dari dewa nganga dengan anak lo buka tiang buka ibu, cutak ke tiangnya tanpa sidang ireng ya ratu. Hei, lo! Pelok saja jadi nak lo nanya. Hah? Kadirasian kene nyampahan karo keberapaan gelah tidur jagat si perang. Cetat! Mati nyai tani. Dong luwung Paman Agung tegodannya. Paman. Yen kene ki unduk nak lo nene anak. Karena senyampahan keroban gelah diberi. Yen gelah masing macam irdon kada rasa gelah. Dan rasa nadu dulu kematian lo hokut kene. Cepat. Paman jadi serang gelah. Kece patut paman jadi. Matian, perkosaan, dong kecurangan tadi. Nah, itu paman serangnya. Dayan lo salah tampi kan benar na. Paro benar makai keson na nyau bawa si jadu agung putera. Sudah tene benar nak sayang aja lo. Sih. Ni dua waduh pejalan. Ian kayun do dua agung putera. Si lo mati, pang benong mati lo. Ewalo, ane nomor 2, ian pinah-pinah kan, menmone bajang, jege. Kadiraso pedalam benong matiang, saya ngaden aja benong meliang-liangan. Kengken mirip kena keluke. Nawak-nawak di tiang Gusti Pati. Yen kadiasa punika baos palungguh Gusti Pati ngangganing buket tiang kadewek di tiang puniki. Matur suksemu di tiang Gusti Pati. Iri-kiring siwa dwara genah tiang pawecanan Gusti Pati. Kemaon Gusti Pati. Yen nirgama yang di tiang kadi ajang-ajangannya sane jauh. Jauh punika ajang-ajangan. Kewala nenten presida bertiang lengkap. Sih. Kengken, sing trimo, sing nyak kengken penah menone. Mulai berjalan mati ke lagi.
Sin titiang nenten presiden ngiring Ratu Gusti Pakti. Mirip ajareh atakwak isinya kan benar. Sinampura Ratu titiang nenten presiden ngiring. Nah, ian mula saja gitu kena nyai. Mati nyai ini. Rasa hilang baten wakil kaping pau kedang cai ni. Dong buka kene pikasa nak di singa perang. Sing raja. Sing patih cara cai. Dong ane kene lah katula dan cai ring panjang cai itu di singa perang. Ikan yang lawas itu. Pani-pani aja penuh. Di bed berada pegat angkian ini. Matur atmanya di sang yayamu. Ingat sang orang wakina. Patih Agung. Pinako telit tanam di Singoprang. Mematih di Suryapana. Ingat sang orang tunah. Woi, cuy. Kengken buat medayo kene kewah mirip pejalan bakal ngageng minakadi pengabden itu yen sing kelih kupinge panino dadi kadiraso adon nak ngelih di tengah Dong Dewi Jeruk
Pinako tapeng wijang itu di Suryo Pano nenen malu lang. Nen malu dong sing kekenah panana ki buko di tiang iwasing nino kadi payala Ciro antuk di tiang itu. Kados menangis sering mengenang. Awak dawa titiang Gusti. Sapa sih nang jujur anak lanang punika. Ayu akti ka di pawacana narana. Dengan tanah titiang tinggi beseset beselatu dengaran. Dan tersebut yang jalan putih. Titiang iriki watah kebayang-bayang. Impun saking kulit tanam ring Singapura. Nentan josios patih hakun. Dong agung ning layo sing suut ngai koncano. Sang maragul iso ayu anake uwe. Sampun susun kayu. Yen nado Les amen. Menering ijo ono kenah Nawang-nawang titiang jero. Titiang watah pianak luku. Wetane titiang ring padukuan nyerat. Munasulu. Kasih kesep jalan aku lan jani tuku obat ngerakoe lan yang ingatan biru pangkuman dirahayu mati pes Matur sukses. ambil pangkuman Les pejalaning subocok adirasa nih hari jero imat lebih jauh nah jero Ika jero sampun nampak kalian. kayak ala perjalanan masing-masing. Lacur, bapak lacur. Bapak lacur, bapak nu hidup nek ora mati. Lo sekar lacur. Aduh. Lo sekar ben lacur. Sekan boyo. Nenen malu, main melah. Nakeken uno kon nakeken uno apa sekan aku ora apa. Lo sekar Lo sekar. kepari kosong mo. Papo? Nak ngudiang muyot tan dini. Ih, kepari kosong. Ingat. Itu po di alas singo perang po.
Dados palunguh cokori dewu entan yang rindireng ke sarama. Ke sarang ngantuk ikut banyak maka sapi lu bro di sana. Mudah paman anu bisa ngajak lu seka. Sakengken undur lu seka Pasti baca. Nabi ini kejanak tidak antos kami. Lu bro di jangan ratu waktu. Seperti kekuatan yang itu dengan kadili palunguh cokori. Kebanggih dibiangi pun anaki jadi kebayang-bayang. Waduh tangis. Guru di jangan uang. Manut sekali del kewacanan. Nilkan kewentan dios kebayang. Dios sana mayang-mayang jangan dikit. Lek tanah maling jangan sino perang. Ya kong merah. Menawi itu makin kalah pilih becek di tiang aturin ini tiana bro di tiang matur manti wantah piana di tiang aren palunguh coba dewa ini dia Chandra Dewi sakit muri Chandra Wano dokter Amas itu dokter Yen antos kediri wantah yang para mantri bau danau tanah mantri alih diri tenaga sapi ini kewendan bawa cinta sang raja Duato tanah ini tiang bantu yang ini kau mengkawin dengan ratu Wiren Bidang terabah salah kewendan dari perempuan angka nanti tiang pianak mana lindan ketangga ratu ilmu dikesok lihat madu. Ini jarin gelah gitu. Aman. Kalian apa cihnanin guru di tiang ratu Tumagong. Oh. Bangsa gangsaran kita bilang weno di tiang ratu. Bupati itu dijaga di Opano. Lalu bangsa ini di tiang narko pidato atur mako tinggi terlalu. Bumi dari kali Semarang, bumi dari kali Rio nangkai nasuton, Rio nangkai nyamu di kalangan nyamues kepada sukses. Di depan nyamues pun memberi kepada kebiasaan nyamues yang kaku. Turun bapun atur yang bagong muda, hidup anak ini pinato. Berarti semana jaga di sebelah Chandra Wano, dan pinato bukti raos tapuring dan bro mandur sisir di tiang dan ngopi salah ring paman gue mau bawa sekalian sama gitu. Bijang itu sang raja Duato aku di tiang dinayang aku. Tunggu patuh alin-alin gelah. Bukan atur bikin bapak duku. Yang di tiang. Bro, di tiang agung putra. Diening nenten iwang antuk ikan untuk keluar sendiri. Meh niki minap sane kuasanya ne bangseng. Windu kencan. Manda sampun gangsaran tinggal kiraan gue. Berikan kira kemuliaan. Menas mengatur awas dia gue karena dia gue bisa. Manda berkata dan pasti kau keluarga duit.
dadi mapiayohan di puri. Nah ngengken-ngengkene paman. Mamicang luguro dijang adun aku. Gugeson para kenduin maka samitur menikitian au tangke. Lugrayang kenamat teng titian. Atu abang putro. Juru regido haji mangges ampun kang sarang. Asep pemargin. Mas ulun titiang haji aku dan tanah tuang. Yang sejerone titiang adalah tindak hari-hari. Titiang sampun margi angka. Sampun mindak hadi titiang ngamulihan. Niko sampun hari titiang aja. Bagus si Dewo. Ibu sing mau pisalah kapan ni Dewo matur kok keto kapan ibu ni. Mapa ni Dewo madan anak truno, menaluh roto anak madan bajang. Kewalo ni, donya ni Dewo ngawang-ngawang dengan kanin adil ni Dewo ni rotona. Menapa bukti ni naluh roto adil ni Dewo ni? Apa duku? Matur nak apa jinayang si bapak. Wong amiteng luguro orang aku. Titian menyang ide piana titian ipun dilogota. Menganti wantah ide yana. Punika mawin. Iren titian le peduan akan titian yana. Panto nenten tetangga atau ipun dilogota. Itu masih bapak duko. Ne mulo pejenengan Puri Surya Buwana ne. Ali-ali nenen mulo. Angon ngelangikeun. Pejatukan mani ceneng tugas tuang dasa warsa ane semua lewat. Kelawan putri ini itu di Candra Buwana. Dia Candra Dewi. Paman anu. Paman nu ingat. Ne mulo ane madan bangsing windu kencana. Paman ajak mekejak. Apang paman pasti ke apa kesukseman bangsing windu kencana. Bangsing toton sing bangsing to tegas panunggalan akasa kelawan pertiwi. Windu tutuak peragayan ide sangyang para mekawi. Kencana tutuak pinaka pilanti, pinaka serana. Jening bagus. Yeni dewa bakal ngamal jagat. Bangsing windu kencana ni. Mula agam-agaman para ratu ni luwes di jagati. Yen supo sido dewa nungalang para ratu kelawan yai banyak mewastu kerja jagat idewo ne angon contoh ibapa duko selagi yo nyalanang suwodarmo suwogino dadi petani ngupo pira ada ni dewo ne geleh buko jani setato iya tresno teken ane madan ibu pertiwi tresno teken madan sekananing alas gunung Tegal Carik mewastu asri buka jani yang supoi dewo sido nyalanang kegelarang yoi petani sido nyeni dewo nyujur ane madan sukertaning jagat kerja maso itu cening. Lewat tanpa itu jening ayu Candra Dewi, jening ayu mai Dewani. Tadi sengko kenah dari ban ibu dong, kok kene dia ora tangkel mai kapin ibu. Menake kian di Dewani, paman aku. Guru di
pinaken pelungguh cukuradu ring ido anak istri. Dok pemargi sanirian, hidup kebayang-bayang. Tukuro di jantung aku lingsir, bangda sampun di jangi wang. Nenten jawanan dios, keletan nomor jagat sinoprak, di patih agung. Yeh, nekane paman aku. Iya. Paman Agung, nu masih lung sebang pamane, tangkel mai kepurin gelang paman. Menakengken pejalan paman ngetut puteran gelang. Awak matur sih. Ih, mana kau? Donyen paman awak musuang muni. Nyen kesenungo paman lo sekak. Nah, loh sing adalah Putri Chandra Buana dia Chandra Dewi. Tuang dasa warsa supoliwat kepejatu karma yang gelah kelawan pianak gelah. Paman Anom, paman Subonawang kengken kegelarang para latune luwe. Setatong ngamakan ane madan catur pariksa. Ane benang. Benang paman metinde, ya diastun paman ngemasen mati. Iya nada ane mati kengken paman, iya nada ane corah pukul janing. Nah, paman nagakna. ini sampun asa punika tel bawa canan pelunguh cukur radu ring sitian-sitian. Ada terus ini kita bawa lingsir. Oh, Kau tangkap. Sairing semua tuh ya nom kelawan enak bapak. Nah, kemudian yang bapak muda, bang ya nom ken baru kejang ya urusan. Madan karmo yen subui raga deman nanam mopalo karmo ane luwung kal tepuk pejalan yen demen ni raga nanam ane jele kal tepuk benar ne pinako sesuluh pangsing ni raga nyapo kadi aku merasa ken dewe yang paling ngeriri kan? Kengkeng Jepang bener peragatan dobang menen bangsing kan direret jagat Surya Wanoi ulian protingkah perilaksana sanes sing inut ring suwa darmaning agama tanang dosa ante mangkin kengkeng di sekitar benoe jalan pangidang pilado nyen kal bang galer bang na oh kos yang miliu do galar bang ide anom do Jepang ide apa anom sing ulian nomoh ngalih pegaen ke walau ulian agung ulian raos laksana agung nenepuk kene dar iya kan jalan